Astagfirullahaladzim, izinkan amat ya. Aing sebagai laki izin kieu. Mana keberat deh. Merusak reputasi laki ya. Udang dia. Ai dia naonan dia sare di membatur ai sampai ngompol kieu. Ah, benar dia alamat, ieu mah alamat. Namun aik sare dia make pempes. Dan pentingin amat dia. Ieu mah batur dia. Astagfirullahaladzim, Nyun. Istighfar dia. Biar kumaha Nyun? Da, mah. Ya, bebek aing. Mana aing sini? Bolon dia. Mendingan salin. Adus sakalin adus. Ya par doangna dia ngimpi kan dia. Apal aing ge anu ngaranna kebrak kieu mah. Setik nih. Kan dia. Dan beureun. Parah amat nih. Banjir. Aduh, benernya eta jelema. Biang sebenarnya sih. Biang boloona. Saya begini. Come on. Goblok kata si Tanta ngomongnya ngasat vlog bae. Ana si Neneng di dina lagi. Ayo bae acara ngumpul di. Dia suka melah udah manggil budak. Aduh, aing budak pasti banget dirupain kieu. Tapi alhamdulillah sih. Daripada dong kamari aing dan waktu lagi gilan bararak awi nih. Kege. Itu masih anyun, Nen. Itu amat sih mencurigakan banget. Oke, lupa lagi ya. Arane. Woi. Sep. Dia. Kemana sih? Dia kok nyumput gitu. Gua yang tadi sare di saung umat ya mah. Terus apa? Apa urusannya sama aku? Tadi si Kanta di si Neneng. Terus aing ngompol di aing si Neneng di arisin. apa? Oh. Coba bagi dia mikir. Dia tuh banget amat sih. Nyun. Dia tuh banget ada lu banget geus karopong dong jangkung tangkil. Ya acara ngumpul di aing mah. Seperetek dulu ge. Aing mah ngumpul. Dia teh geus gede. Dia geus sakolot keras ba. Guys, setuju. Dia budak TK amat. Terus dia menan balik mulai pembas. Halus tapi sep, bisa kamu budak ya. Mal diasupkeun ka nempur ka Bitung koy. Kalau diasupkeun masukkeun di. Konya kolot kapoe. Haleun bae. Gimana dia? Nadi, si Neneng di sikan. Hari Nadi, si Asep. Hari dia, Nor. Kan mungkin pagi sih aing dia pulang. Sare bu, guys. Terus aing kalabasan. Aduh ditarik, pokok bareng aing nih. Lu brengsek. Anjing. Ngompol dia, pelongo. Di rumah aja main kelawasan mati. Oh dia gede-gede. Istirahat, goblok, bawa turun kieu. Dia mau lo bating neulean, mbejing ucing sih dia, ewean pelongo. Eta bener. Selama mabur dia. Bau dia, bau hapus pelongo. Teu isin ka bulu dia, bulu bae doang. Iya dia, tanggal beringin, hidung lagi doang aspal. Oh, iya. Edan! Seseranganan dia masih doang anjing duaan nih. Karunya amat. Pawangan. Atau pawangan yang kerieu ya. Bingung aing ngaledek bingung, tadi ledek bingung aing. Ledek naon dia? Atuh jalangkung mah kieu kabeh ge. Datang tadi undang. Pulang tadi antar. Parah dia sedih ke aing. Nak curhat ke aing dia, kata aing senang bae ka aing we beunang lah. Aing.
sendiri mah beda. Iya benar, mantap geble, kudu gerak neangan partner aja collab. Aing boga bebe baik. Aing dia mana? Ya kasihan deh lo. Goblok. Ya, ada kan baik dia. Mulai dah, gak bisa ngendas. Dah. Awas dia kuali di lamun eta dia nya. Udah amat. Ya. Woi kan. Goblok dia. Hangkoit yang istet dia. Galok itu dia ke cewek dia. Hei dia goblok. Aya acara ngobrol segala dia mulai. Umur dia ngisep bangkotan dia. Ngeling. Bau dia bau jengkol. Goblok eta. Sireni mau itu bener. Hampir nyawa aing lewat. Hapus ati aing kori. Saya tanya ya boy tambahnya. Ada. Kare nyalin sasarangan. Ada kayak iya. Dibereng ku aing. Pemuranan nu leuwih ti manehna. Gengsi nala batang. Aku lagi naik naon karya kolot. Ngalen. Dan kurang pan ngukurkeun tina wari mah lain umur. Kajangkungan main apa nih nama doang jalangkung pan umur. Dibere anu anak sing kecil mungeun pan nolak. Edan itu kan. Serba salah. Anak aku mah sebagai si anjur. Batur keren skot di banjur eta. Si Anyun. Eda Susurangan dia. kamari di musola. Terpenting di majelis. Wari di imah batur sare. Edan murid sih. Asal. Melindur dia. Nomor sabar anu keluar. Genap 5. Itu aduh. Mana saat gitu gitu. Itu si boncel tuh. Kunaon engke tenang gampang. Ya tadi negara apa bukan? Kurang gawean. Ayo tempat tadi dalam pembaturan. Sare di mau batur atau kuaing jailan be. Ah dibere cai. Baru tuh mah sangkaan engke jelema. Ngompol. Emang banjuran sih. Geus mangalindur coba ge. Aduh, Dasar anyun. Oh ternyata dia ya kan tak ngejalan aing sangka ke budak mah usaha Asep Sekendor si Randy aing misalkan yang ngompol harus ikut dia di jailan parah dia kamu ya sorry bre. Aduh, aing kesrek banget, aduh. Kayak tinggalan jalan. Sorry ini aduh aing. Dasar kesek banget anjing. Sorry. Tadi geus dengan aing. Kok nabrak aing deh. Anjing doangan dia. Ya Allah, puas amat Jadi aing. diam, Bre. Astagfirullah, anjing kesira. Suara dia. Kesek banget, terus gitu mah kabur bae dia. Aduh, si kesek tanta. Bajai sampai ke rokok kieu. Aduh.
Dia hangan enggan ba dia mat amra. Ada ya anu nabrak aing tadi saya kata. Goblok na. Ay, Dia mah aing hangan enggan. suara nama kejauhan. Aduh, si anjing laut nabrak aing. Itu aja. Ini kan nyamuk lo. Insyaallah mah aman. Dasar bis. Laut di anu nabrak aing. Tadi si kanta kesrek. Dia aya naon tadi nabrak aing lompatan kitu sampai nabrak aing nunggu jalan bae dia. Buku ke aing mulak si kanta dia mah di. Kunaon naon si kanta? Buku saya tengah jalan aing dia mah di. Anjeun maha. Buku kata aing disangka aku bulak aing ngompol padahal mah lain yang di jalan si kanta di. Jailan. Oh, Anjing kumaha? udah bisa tuh bantuan aing. Wah, ayo geng yuk. Dasar aing kehewa aing tadi ditabrak. Emak lebih hewa yo. Ayo, gaskeun. Siap. Goblok di atas kanta tah. Mana nyun? Ah, ini nih. Keren. Wah, yuk. Hah? Ma. Kemana nak? Jailan nak? Oh. Kamu ayo, tutupin. Ayo. Ini nyumputnya di kandang kotak. Eh, aduh mah. Ini jeung ereng. Dina kocak channel mah karerieup. Urusan jeung tai kotok jeung ayam be. Uy. Lain geus ayo tinggalkeun. Jalan bangsat mak. Sialan datang ngebanjur. Mungkin beb mau jai leta. Kita kira kudu siap segagalana. Di kocak channel memang lu berabe beb. Senjata makan tuan itu. Begini kalau akhirnya kalau setiap kekocakan di kocak channel ya begini kena imbasnya, guys. Hebat. Makanya kita belajar menghibur semua manusia yang ada di muka bumi ini dengan gaya kami ya, kami dengan kayak gini. Tolong diapresiasi terus ya kocak channel. Bye bye. Ya pan pe. Kayak di YouTube kan. Iya.